nongeye kubasuhuza mwe mukurikiye Intego TV. Ndabasaba gukora subscribe mwe mutayikoze tukabana buri munsi mu makuru tubagezaho. Uyu munsi tujye kongera kugaruka ku mubano w'u Rwanda na Kongo ukomeje gufata indi ntera, aho n'ibindi bihugu bitandukanye byo mu karere bikomeje kwivangamo. Ku munsi w'ejo, Perezida mushya wa Kenya Dr. William Ruto yashimangiye ijambo rya Perezida Kagame ryuko kwegekana amakosa hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kibazo na kimwe bizakemura. Mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye iherutse guteranira i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo aherutse gushinja u Rwanda kugaba ibitero mu gihugu cye no gufata tumwe mu duce twacyo ngo rwitwikiriye umutwe witwaje intwaro wa M23. Perezida Kagame nawe imbere y'abitabiriye inteko rusange ku munsi wakurikiyeho yasobanuye ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo gifite umuzi ukwiye kurandurwa. Yongera hati umukino wo kwegekana amakosa ntabwo ukemura ibi kibazo. Perezida William Ruto mu kiganiro yagiranye na Al Jazeera kuri uyu wa 24 Nzeri 2022 yabajijwe niba atekereza ko ari ukuri kuba u Rwanda rwaba rufashe M23. Asubiza ko yagiranye ikiganiro na Perezida Kagame arabihakana, nyamara uruhande rwa Kongo rubishimangira. Yagize ati yagize amahirwe yo kuganira na Perezida Tshisekedi, amahirwe yo kuganira na Perezida Kagame. Perezida Kagame yavuze ko nta bufasha bashobora guha M23, gusa hari abandi babitekereza ukundi. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko icy'ingenzi ari ugushakira umuti ikibazo cyo muri Kongo aho kwegekana amakosa. Ati ntabwo dukwiye kujya mu mikino yo kwitana ba mwana no gutungana intoki. Tugomba gutanga umusanzu wacu mu gukemura ibibazo, kandi ikiza nuko Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi wa Kongo biyemeje gukemura ikibazo nk'akarere. Niyo mpamvu ibihugu byacu byose bizatanga ingabo zo kugarura umutekano muri kariya gace. Perezida Ruto atangaje ibi mu gihe imyiteguro yo kohereza ingabo z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Standby Force irimbanyije igoma muri Kivu y'Amajyaruguru. Hamaze iminsi hategurwa ibiro bikuru byazo byamaze gushyirwaho ibirango by'uyu muryango n'amabendera atandukanye. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Repubulika ya Centrafrica Esdar Kambale Bahekwa yagaragaje ko ahangayikishijwe n'ibice ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro zikoreramo. Mu ibaruwa yandikiwe leta ye tariki 23 Nzeri 2022, Ambasaderi Bahekwa yavuze ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Centrafrica zidakorera gusa mu murwa mukuru Bangui, ahubwo zikorera no mu bice bihana imbibi n'igihugu cyabo. Yatanze urugero rw'uko izi ngabo zikorera mu gace Kambayiki gahana imbibi na teritwari Libenga na Damala, kari mu birometero bigera kuri 75 gusa ugana mu mujyi wa Zongo iri mu ntara ya Ubangi mu majyepfo. Urundi rugero yatanze nuko ingabo z'u Rwanda zikorera mu gace ka Bangosu gahana imbibi n'intara ya Basuwele n'utundi dukoze ku mugezi wa Ubangi turimo Ndokwi, Zangba, Satema, Kembe, Rafai na Mobaye. Ambasaderi Bahekwa yagaragaje impungenge z'uko ingabo z'u Rwanda zakwinjira byoroshye ku butaka bwa Kongo. Ati ingabo z'u Rwanda zishobora gukorera byoroshye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zivuye muri Repubulika ya Centrafrica. Uyu mudiplomate yasabye leta ya Kongo gukomeza amasezerano y'igisirikare hagati yayo n'iya Centrafrica. Ibihugu yemeza ko bifite ba perezida basanzwe babanye neza. Ambasaderi Bahekwa agaragaje izi impungenge mu gihe leta ya Kongo isanzwe ishinja ingabo z'u Rwanda kugaba ibitero ku butaka bwayo no gufata tumwe mu duce tw'igihugu cya Kongo ngo zitwikira umutwe witwaje intwaro wa M23. Ni ikirego u Rwanda rutera utwatsi rusobanura ko gishingiye mu kwirengagiza ukuri no kwirengagiza inshingano kw'abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo bagafatanya n'umutwe wa FDLR ukunze gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa yatangaje ko Lieutenant Filemon Yavi ufunzwe akurikiranyweho kuba ashinjwa na bagenzi be muri FARDC gushaka gufasha inyeshyamba za M23 kwigarura umujyi wa Goma mu izina ry'u Rwanda. Ku mugoroba wo kuwa mbere tariki 19 Nzeri nibwo General Yave bakunda kwita Tigre cyangwa Urusamagwe yatawe muri yombi n'inzego z'ubutasi za Kongo Kinshasa. Uyu musirikare usanzwe ari umuyobozi wa zone ya 3 y'igisirikare cya Kongo
ndetse n'umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yajyanywe igitaraganya gufungirwa muri gereza nkuru ya Makala iherereye i Kinshasa mu murwa mukuru nyuma yo gukekaho ubugambanyi bukomeye no gutegura igikorwa cyo gukuraho ubutegetsi bw'iki gihugu. N'umugambi yavuzwemo gufatanya na kimwe mu bihugu by'amahanga nk'uko mu bitangazamakuru bya Kongo biherutse kubitangaza. Perezida Tshisekedi mu kiganiro yagiranye na RFI cyo kimwe na France 24 yavuze ko igihugu uriya mu general akeka gukorana nacyo ari u Rwanda. Yavuze ko kuri perezida rigikomeje ashimangira kazamenya andi makuru ubwo zaba yasubiye mu gihugu cye. Ati ibya general yavi byabaye mu gihe cy'uruzinduko rwanjye mu mahanga. Numvise ko ashinjwa na bamwe muri bagenzi banjye kubahamagara mu izina ry'u Rwanda kugira ngo agabanye umurego, hanyuma yemerere M23 gutambuka biyoroheye no gufata umujyi wa Goma. Ibyo nibyo numvise, ariko kuri ubu iperereza rikomeye riri gukorwa, nzamenya ibirenzeho ningira mu gihugu cyanjye. General Filimo Yave yafunzwe mu gihe umutwe wa M23 yari yararahiye kurandura umaze amezi 3 warigarura umujyi wa Bunagana ndetse n'ibindi bice byo muri territoire ya Rucuru. Imitwe ya ADF na Kodeko yo imaze igihe yarakajije umurego mu bikorwa byayo by'iterabwoba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, mu gihe leta ya Kongo Kinshasa yari yashyize ibihe bidasanzwe bigamije kuyirandura burundu. Sinasoza inkuru ntagarutse ku myigaragambyo yo kwamagana ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo MONUSCO zimaze imyaka 23 nta kintu zikora. Umuyobozi w'umujyi wa Goma, komiseri wa polisi Makosa Kabeya, yasabye inzego zishinzwe umutekano kuburizamo imyigaragambyo yamagana MONUSCO iteganyijwe gutangira kuri uyu wa 26 Nzeri 2022. Ibindi bigamijwe muri iyi myigaragambyo no gusaba ko ingabo za leta zakora ibishoboka byose zikisubiza umujyi wa Bunagana umaze amezi 3 ufashwe n'umutwe wa M23, no gusaba ko intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri zavanwa mu bihe bidasanzwe zashyizwemo muri Gicurasi mu 2020. Mu itangazo yashyize hanze kuri uyu wa 24 Nzeri, komiseri Makosa yasabye abaturage kutubahiriza umuhamagaro w'imiryango yabasabye gusubika ibikorwa byabo mu bice by'iminsi 2 kugira ngo imyigaragambyo igende neza. Muri iri tangazo, komiseri Makosa yasobanuye ko nta myigaragambyo yemewe ahahurira abantu benshi, kandi ko inzego zishinzwe kugenzura ibahirizwa ry'amategeko n'abapolisi bagomba gukumira imyigaragambyo kuko itemewe. Uyu muyobozi kandi yateguje inzego z'ubutabera ko zazakora akazi zishinzwe mu gihe hari ibibazo byavuka bitewe n'imyigaragambyo itemewe. Uyu mugabo ategetse ko imyigaragambyo itabaho nyuma yaho muri Nyakanga 2022 habaye indi ikomeye mu mijyi itandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasize ibikorwa bya MONUSCO byangijwe, bamwe barapfa abandi barakomereka. Nkomeje kandi kukugarukira ku ngabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ziteguye kujya muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, kongera kugarura amahoro. Kohereza abasirikare ba Kenya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu minsi mike gusa, nkuko byatangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, wavuze ko kandi izi ngabo zizinjira ku butaka bwa Kongo zinyuze mu mujyi wa Bunagana umaze amezi arenga 3 ari mu maboko y'inyeshyamba za M23. I New York aho yitabiriye inteko ya 27 y'umuryango w'abibumbye, umukuru w'igihugu cya Kongo yamenyesheje abafatanyabikorwa n'abaterankunga bakanguriye gushyigikirira ishyirahamwe ry'ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba nk'uko tubikesha ediacongo.net. Ati ingabo zo mu karere zirimo koherezwa abarundi basanzwe bahari muri Kivu y'Amajyepfo, abanyakenya bazinjira banyuze muri Bunagana. Nje mbona ari ikibazo cy'iminsi, barimo koherezwa buhoro buhoro bitewe n'uburyo. Niyo mpamvu natwe twari hano, twari gukangurira abaterankunga gushyigikira ngabo zo mu karere. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ashimangira ko nta bufatanye buri hagati ya FARDC n'inyeshyamba z'abanyarwanda za FDLR. Kubwe ngo uru n'urwitwazo rw'ibinyoma rwakoreshejwe n'u Rwanda mu gusobanura ukuntu rwinjiriye iki gihugu. Nge mbona u Rwanda rukora nabi, nubwo hashyizweho ingufu zose kugira ngo umubano hagati ya Kinshasa na Kigali ugende neza, byaranze. Kuva yagera ku butegetsi, Felix Antoine Tshisekedi yerekana ko abarwanyi ba FDLR babarirwa mu magana basubijwe mu gihugu cyabo. Ati
uyu munsi FDLR ni ingabo zisigaye zidahungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni ikibazo kinini kuri twe abanyekongo kuruta ku banyarwanda. Nk'ikimenyetso kibigaragaza ni iyicaro rya ambasaderi w'Ubutaliyani muri Kongo muri Mutarama umwaka ushize, Bwana Luca Tanazio wishwe na FDLR. Habaye bafunzwe nk'amabandi yo ku mihanda manini. Umubano w'u Rwanda na Kongo ukomeje gufata indi ntera mbi, aho kugira ngo ibihugu byegerane bikemura ibibazo, amakimbirane yakomeje kuvuka umunsi ku wundi. Icyizere kirahari ko umubano uzongera kuzahuka, ibintu bikongera kugenda neza. Iyi ya Intego TV.